Assalamualaikum semua, kembali bersama saya pada bahagian kedua, part 2 bersama Ustaz Mak Salim dan juga di Kahwin Podcast lah, The Kahwin Podcast. And tetamu kita pada hari ini Yanto dan Farah daripada Outside East Podcast. Kita back for part 2. Yes, part 1 diorang ceritakan macam-macam pasal jodoh, macam mana diorang kenal kat Muzmatch, berapa hantaran, berapa mas kahwin, apa diorang buat dengan hantaran diorang. Dengar balik siapa yang nak skip part 2 tu, pergi part 1 balik, silakan. Banyak cerita kita dengar dan juga input lah daripada saya. Okay, so this part 2 ni saya nak start dengan game lah. Okay. So game dia is you all kena tunjuk, jangan bersuara, cuma tunjuk je. Okay. Boleh? Boleh praktis tunjuk, jangan tonyong Oh gini dia kena gini dulu Oh gini tunjuk. Okay. Right, sedia? Okay, sedia. Tak boleh fikir lama-lama. Okay. Right, starting 3, 2, 1, 0. Siapa kalau tidur yang berdengkur paling kuat? Okay. Alright. Siapa yang panas baran? Tak tahu muka dia macam cool je tau. Dia sebalik takbir. Sebalik takbir Okay. Siapa yang banyak makan? Alamak. Okay. Alright. Siapa yang paling bersih kemas rumah? Yeah. Okay. Farah betul Farah betul. Alright. Siapa yang banyak belanja untuk makan? Sebagai suami Betul. Apa punya soalan Ustaz ni? Okay, terima kasih. Soalan yang sangat impromptu lah kepada anda berdua. Nanti kalau ada lagi nanti saya tanyalah. Okay, ni bahagian 2 ni kita dah masuk dalam bab rumah tangga, dah lebih kepada isu-isu lah yang dihadapi pasangan-pasangan kita selalunya, dan tak terlari jugalah daripada saya. Semua orang yang dah kahwin berumah tangga mesti ada masalah dan cabaran dalam rumah tangga. Cuma kita punya podcast ni, of course kita nak dapatkan inspirasi daripada orang-orang, pasangan-pasangan, dan saya yakin jawapan-jawapan dia tak semesti ada dekat Ustaz, tak semesti ada dekat orang yang berilmu. When it comes to human relationship, dia mesti ada orang-orang yang lebih baik daripada Ustaz lah. InsyaAllah. Macam tu lah. Ya. Okay, jadi dalam pengalaman korang yang dah 5 tahun ni, what is the lowest moment as a husband and wife lah? Wow. Lowest moment. Yes, what is that thing yang menyebabkan you all rasa macam very upset Dengan each other. Okay, dia tak with each other sangat lah. Okay. As a husband and wife, inilah ujian paling besar. Ujian paling besar. Okay. I think kalau betul-betul nak katakan ujian paling terbesar yang as a couple kita face is of course ujian untuk mengada anak lah. Okay. Untuk this process of untuk try for baby lah. Ya, pasal memang dah disahkan daripada segi saintifik dan doktor, dah check semua, dah buat bedahan semua. Doktor kata ada masalah in terms of dia punya my own reproduction system lah. Tu at the point in time kita rasa yang at an instant I rasa macam hidup dunia I ni macam dah hancur gitu. Then pasal all this while memang kita bila kahwin tu memang kita cakap okay, I nak 2 anak, I nak 3 anak, nak nak anak bila, you know. So bila kita kahwin, at first Farah pun cakap first year tu kita enjoy dululah husband and wife. Pasal COVID kan, kita belum dapat explore the world and all that. So lepas a few months, lepas tu dia kata jomlah kita try buat anak. So at that point in time bila I dengar ni, memang at that point umur I dah 78. 78? 20, astagfirullah, tuanya aku. 28. 28. So 28 memang dah at that point in time considered agak tua sikit kan, in my perspective. Pasal I nak anak initially bila sebelum kahwin dengan dia memang plan is nak ada anak umur 25 pasal tak nak jarak jauh. So bila dah 28 tu, bila dia kata jomlah kita try buat anak, tu I macam okay, excited, okay kita cuba. Tapi after months and months kita macam asal macam tak ada hasilnya kan. So selalu kita fikir okay lah, ni semua rezeki Allah, kalau Allah nak bagi Allah bagi. So kita pun nak usaha. So kita nak try to find out kenapa masalah macam ini.
So kita pergi doktor, pergi dapat check. First time doktor kata my sample yang kita sampel benih air tu tak ada sperm langsung. Tu I macam tak ada. So tu buat I dah hampa tau. So 1 year later, lepas kita punya kawan-kawan cakap go and try again, mana tahu this is you get more better treatment, you do more apa nama dia, more test to find out what is the actual cause. Tu yang I had to go through more samples, sample submit, simple sample, Allah Akbar, semen sample. Then after that the most biggest one was I had to go through operation, pembedahan. So dia potong. Bila dah potong tu, dia punya healing process was very long. Masuk 3 minggu I tak boleh jalan. Jalan boleh, cuma tak boleh jalan dengan comfortable lah. Pasal dah bengkak berdarah and whatnot. So memang sakit dia, ya Allah, I don't wish upon any other man that kind of pain. So memang sakit. Sebagai seorang lelaki, kalau kita kena, kalau rasa the point is macam kalau dah terhentak macam gini sikit je, dah rasa dia punya macam ibarat orang tengah tumbuk tau. Ngilu sakit Ustaz. Sakit macam orang tumbuk. Ustaz dah cringe. Macam as soft as kita tap, kalau kita tap macam gini, untuk kita tak rasa sakit kan. Tapi bila orang buat gitu atau terlanggar macam gitu, dah rasa macam orang tumbuk. Tu imagine kalau pasal bila pakai seluar tap pun susah. Then tu masuk 3 minggu baru I boleh betul-betul berani naik atas motor, duduk atas motor sikit. Okay, boleh tak Okay, boleh. Baru kita try lah. So bila results pula keluar, doktor kata this is something yang you tak boleh, nak katakan there's no cure for it. There's no way, unless it's cloning method. Which is something that is not advanced yet and is not accepted in Singapore lah. So in terms of cloning the sperm to become healthy and whatnot. So tak approve lagi lah. Belum lagi approve. Tapi lagi pun nak kata morally memang tak baik lah. Kita kan manusia, kita cannot play God. Itu yang doktor kata lah. So I tanya dia, there's no other way, doctor, to make this possible for me. So there's no other way. The only way now to have a child is adoption. Adoption ataupun sperm donor. Which is dalam Islam, sperm donation ni haram lah. Tak boleh kan, pasal bukan anak kita. Tak boleh. So the next best option to adakan anak dalam hidup kita is adoption. Tu bila kita dengar tu, kita tak boleh, cause we thought macam okay, maybe doktor kasih ubat ke apa untuk improve the situation lah ke apa. Tapi doktor cakap it's tak boleh cure. And another thing is kita punya harapannya, okay, maybe kita boleh pergi IVF lah. Doktor boleh tolong kita dapat anak dari IVF kan. Tapi IVF tu pun not one of the options. Sebabkan dia punya condition. So dia punya sperma dia tu tak develop. Bila tak develop, tak boleh lah ada dia punya follow through lah kan. So from there tu dia punya punca dia lah. So nak katakan, doktor kata unless it's a miracle, there's no way that you can have a child. Tu bila I dengar tu macam ya Allah, apalah cubaan ini ya Allah. Nak sangat ada anak kan, tapi malangnya inilah takdir Allah. So nak katakan memang I met a lot of people yang selalu kasih semangat. Yang even Ustaz Tamliha pun dia time dia ceritakan, dia kata ada seorang kenalan dia, umur dia 50 lebih tahun. Doktor pun cakap sah, tak boleh ada anak. Ada juga anak. Ya, tu yang I dengar macam okey lah, mungkin bukan sekarang, kalau Allah nak kasih, Allah kasih. Ya, insyaAllah. Ini memang berat sangat lah. Berat lah. Itu kita punya lowest point lah. Tapi nak katakan for the first few weeks or even months lah, first few weeks lah, kita tak berbual pun pasal ni. Pasal kita macam lagi tapi kalau berbual tu macam nak nangis. First few weeks after the results. News that after the result, correct. Ya. Macam nak berbual, takut tak tahu perasaan tu macam mana. Macam it was too sensitive at that point of time. Tapi in this situation, selalunya kita dengar yang kaum wanita yang ada masalah kan, masalah dengan rahim ke apa. So bila kita went through this situation kan, I tak tahu apa nak rasa. Yang pertama, of course, suami dalam
kesedihan, dalam kesakitan kan. So all I could try to do was to make things better for him lah, or try to make him happier or distract him. Macam jangan fikir pasal anak ke apa ke. So that's why that 1 week after tu kan, kita tak berbual pasal apa, kita just macam distract ourselves, macam tak ada apa-apa gitu. Tengok TV, main game, nyanyi-nyanyi. Habis lepas tu lagi pun bila dapat result tu baru juga nak pulih lah. So kita keluar makan and things like that. Ada juga kawan kita yang teman kita lah, so diorang pun distract kita. Diorang sedih juga dengar kita punya cerita, pasal diorang pun harapan tinggi lah kan. Nak kita insyaAllah kalau kita ada anak, boleh anak kita main dengan anak dia. So kita macam kita berterima kasih lah kepada siapa-siapa yang banyak orang yang kasih semangat sampai dan mendoakan juga. Betul. Ada sampai tuliskan email yang panjang, masya-Allah. Kita pun macam kasih words of encouragement dengan hadis-hadis, dengan kisah-kisah Nabi, to remind us. Ya, masya-Allah. Memang apa ni? We appreciate all this support that we get lah from family, friends and our followers. Tapi honestly, bila kita duduk seorang-seorang kan, tiba-tiba nanti tak boleh lari terfikir macam dia tak boleh lari lah. Benda ni walau bagaimanapun kita try to distract ourselves and with such strong support system around us, kadang-kadang kita terjatuh juga. Kadang-kadang rasa macam macam tiba-tiba sedih. Benda ni masih ongoing lah. Masih. Bila cakap lowest point since result, tapi dia punya subsequent ni dia punya subsequent, that feeling tu masih ada. Pukulan dia kuat. Kuat. So I think memang Allah punya plan is the best planner. Betul. Podcast ni memang podcast Outside In memang untuk memberikan pendengar semangat. Sebab yang dilalui itu pun podcaster tu pun sedang melalui masalah. Sebab tu it's a real story, real case yang you all kedepankan, because you yourself tengah menghadapi isu, walaupun isu dia bukan bergaduh kan, tapi different couples facing different issue dalam rumah tangga insya-Allah. Jadi saya nak ambil kesempatan juga, kita doakan Ian, To dan juga Farah sentiasa dibekalkan iman, takwa, dimurahkan rezeki. Kalau belum rezeki anak, rezeki yang lain-lain tu insya-Allah banyak InsyaAllah rezeki dapat kerja dengan Ustaz Mas. Masya Allah. Kalau itu dianggap rezeki, Alhamdulillah. Saya pun anggap ni rezeki. Jumpa Outside In, jodoh kita jumpa dengan pasangan ini. Kita semua memang penonton dan juga pendengar Kahwin Podcast pun memang kita doakan lah pasangan ni dapat zuriat. InsyaAllah. InsyaAllah kalau the time is right, saya yakin akan datanglah. Kata kita ada 3 anak bulu ni, anak bulu satu, anak kucing ni. Okay, kita move on to next question lah. Kita jangan sedih sangat dulu. Dah okey. Kita pergi kepada aspek romantik pula. Alright. Suka romantik ladies first lah. Okay. So sepanjang 5 tahun ni Farah, apakah perkara yang paling romantik? Paling satu je pilih. Ada 10, satu je pilih. Nak dengar ni. Dia macam, saya sebenarnya tanya question ni sendiri tau dekat diri saya. Apa satu benda yang buat saya macam jatuh cinta lah dengan Ian. Tapi I've come up with the conclusion that it's not just one thing. Dia macam a bit of the little things. For example, dia selalu kalau kita keluar kan, dia will never fail to open my side of the door first. Dia macam gentleman lah. Dia buka dulu, then I will always say, alamak, thank you gitu. And then another one, kalau dia keluar tanpa isteri lah kan, dia keluar, dia balik, mesti dia belikan jajan apa-apa untuk saya. It's that small things. Nanti macam kalau kat rumah ke apa, kalau I sound sikit je macam lapar, terus dia masak apa-apa yang dia boleh. Dia pandai baca lah. So macam take you. Alhamdulillah. Benda-benda yang kecil-kecil macam gini kan, kadang-kadang kita tak nampak tau. Tapi bila kita duduk, kita fikir balik, dia macam benda-benda ni semua macam consistent. Macam Alhamdulillah. Itu yang buat saya macam jatuh cinta. Panas muka saya. Wow.
Merah. Alhamdulillah. Very romantic. Farah acknowledge tu. Acknowledge punya kebaikan. Itu yang kita nak dari isteri. Ya Allah. Walaupun nampak macam dah biasa, rutin. It's a routinal. And memang itulah kerja suami. Tapi sebenarnya it takes effort juga. Kalau dia malas layan kan. Lagi kalau umur kahwin dah 2, 3 tahun, 4 tahun kan. Buka pintu sendirilah. You ada tangan kan. Kalau balik je nak belikan hadiah, dah lah you ni kan banyak sangat makan kan. Tapi that small thing belikan coklat benda-benda kita suka. Mean for you. Means world to you. Itu je lah Itulah yang paling romantik lah. Nampak macam kecil je tapi paling romantik. Masya Allah. Dia tak payah belikan surprises, tak payah tiket kat terbang, tak payah besar-besar, tak payah kereta. Tengok that small act. Nasib lah. Jadi kalau ada juga satu hari keluarkan kereta ke, then mungkin dia punya appreciation lagi lebih lah. InsyaAllah. InsyaAllah. The more you give, the more you get. Tapi memang saya kalau nak katakan memang I make it a habit. Pasal I suka tengok dia senyum. So bila I buat benda-benda macam ni, nanti dia punya appreciation dia pun boleh nampak. Dia walaupun dia tak cakap macam dia cakap sekarang, dia macam thank you gitu. Dia nampak dia punya happiness tu dia punya daripada senyuman dia tu jatuh ke hati. Personally lah. Then I see her happy, nanti dia lebih manja sikit dengan saya. So tu yang buat I rasa itu works for my marriage. Masya-Allah. Ya, lagi-lagi part yang dia kata buka pintu tu pasal memang dibesarkan by my father selalu be a gentleman. So for me is I belum ada kereta. Even so kalau kita pergi Grab ke apa, memang I nak bukakan, jadi dia senang. Lagi dia pakai dress panjang kan, jadi senang dia untuk silap sikit, untuk tarik slow dress dia semua. Tu I fikir not just daripada segi this is a romantic gesture, tidak. More of I nak senangkan hidup dia in whatever manner. Kalau boleh senangkan hidup dia by buka pintu, I senangkan hidup dia. So daripada belikan coklat bila I balik daripada kerja ke apa, that time coklat ni semua senangkan dia punya fikiran dia, tenangkan dia punya stres dia. Konsisten lah. I cuba as much as I can. Ada juga kadang-kadang kalau kita tengah stres, terlupa nak buka pintu, dia macam sorry I never open the door for you. Jadi tak apalah. Tapi memang ni dilakukan daripada awal perkahwinan. Daripada awal, daripada kita zaman tunang pun I dah start buat gitulah. Takut nanti orang yang dengar alih-alih besok husband belikan coklat you dah kenapa? Tak, saya dengar daripada Yanto cakap macam itu. Dia kena nak katakan, for me it's a habit, it's a constant effort. Tapi I always tell myself, make sure I do something yang I boleh buat berterusan. Kalau for example, kalau setiap bulan I belikan dia cincin emas, hancur lah. Every bulan you travel jauh-jauh. Every month kita kena pergi somewhere. Itu something yang not sustainable. Betul. Kalau I buat macam gitu, nanti ada part pula nanti I bilang dia next month tak payah pergi. Asal you dah tak sayang I ke? Itu jadi masalah nanti. For me, I want to do something yang that is sustainable, and walaupun benda dia kecil, something I boleh buat consistent. Masya Allah. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Maqalla wadalla. Kira amalan yang baik adalah yang sedikit tapi berterusan. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Biasalah, kita ada agama sikit lah. Yes. Memang itu yang dengar. Amalan yang baik, yang sedikit tapi berterusan. Bukan yang banyak tapi tak konsisten, tak sustainable. Alhamdulillah. Okay, Masya Allah. Kita dengar daripada Yanto pula. Paling romantik yang dilakukan oleh Farah. Untuk for me, not so much of benda yang dia buat untuk saya, but more of benda yang romantik is kalau dia, for me personally, kalau dia bermanja dengan saya. Contohnya nanti nak katakan cara dia berbual. Kalau selalu kita berbual biasa, tapi bila part ada makanan, time kita nak makan ataupun time kita nak keluar rumah, anything to do with each other lah, nanti dia akan ubah suara dia jadi manja. Jadi manja dan jadi tak mau buat dia punya cara berbual tu very manja, macam as though dia ni baru first time jatuh cinta. Suara kucing ke? Miau miau. So that
that to me is pasal nak kata kita kerja with each other kan sekarang for outside in. So kita selalu berjumpa, selalu berbual. But when it comes to perbualan daripada hati, dia akan berubah suara dia. Tak banyak, tapi cara yang manja dan penuh kasih sayang. Itu yang for me, I don't know whether you realise ke tidak lah you buat ni, but whenever it comes to this kind of things, you change your voice, and that will make me feel loved. Yang sangat no matter how stress I am pun, nanti I macam nak apa, cair kan? Cair, senang cair. Bukan dia buat pasal nak tenangkan hati, but tu cara dia untuk tunjukkan dia punya kasih sayang dia lah, untuk bermanja, and consistent lah sampai sekarang. Sama juga. Ya, tiap-tiap hari mesti ada. Lagi-lagi kalau baru bangun pagi, nanti dia good morning gitu. Tapi kalau gaduh lain suara Ustaz. Macam ni. Tak apalah, biasa. Manusia lah. But untuk katakan romantik, itulah romantik pasal it's a constant effort juga. Pasal part apa, masak memang ayang masak. Pasal I suka masak kan. So dia punya, pasal tadi kan cakap kan, I punya favourite point checklist is suara kan. Bila dia suara merdu dia, so cara dia control suara dia untuk berbual dengan kasih sayang tu, to me I find that very romantic. Pasal dia takkan, pasal this suara orang lain takkan dengar, I seorang yang akan dengar. Okay, thank you very much lah. Ni very valuable lah untuk diri saya dan untuk pendengar lah. Masya Allah. Because kita nak konsisten ni susah. You all show good example. Guys, ni bukan kat podcast ni je tau. Saya memang perhatikan juga. Nampak? Perhatikan juga gerak-geri mereka, layan saya. Saya pun dah banyak kali datang ke podcast, ke apa ni, studio sini. Dan daripada layanan perbualan mereka ni, saya boleh tahulah it's genuine. Ni bukan buat-buat. Dan saya jumpa mereka pun dekat Umrah. Yes. Dekat Madinah. Kita terserempak hotel sama. Dalam Taibah. Dan the way bila saya jumpa Ian kan malam tu kan, dia ceritakan semua care pasal dia teringat Farah, dan Farah punya nasib dekat Raudah dekat tolak. Dia ceritakan saya dengan wajah yang memang concern lah. This is legit one lah. Kita boleh tahu lah. Saya dah beribu-ribu couple saya jumpa lah. Masya Allah. Kita tahu yang fake, yang genuine ke, yang ikhlas, yang kena paksa kahwin ke, terpaksa ke. Kita tahulah muka orang. Jadi ni memang seriously one in 1,000 lah sebagai suami. Susah dapat lelaki macam ni. Alhamdulillah. Bonus. Sama pizza lepas ni. Alright guys, banyak kita dah dapat belajar daripada ni dua couple. Thank you very much. I hope listeners saya Kahwin Podcast jangan henti untuk improve dan juga untuk dapatkan valuable apa ni, lessons daripada Yanto dengan Farah. Masa balik tabir podcast ni, podcast dia kami podcast ni lah dorang. Actually dalam podcast memang dorang lah. Sebab tu podcast mereka fly because dorang bukan hanya host, tapi they present themselves, their life. Tak segan-segan untuk share masalah tadi tu. Kalau saya tak share lah. Okay, ada problem, susah dapat anak, tapi saya tak share sangat detail. Ini menunjukkan memang ikhlas lah, genuine. And you want to help others also, betul, to uplift orang-orang lain. Alhamdulillah. Terima kasih sudi menjadi tetamu saya. Terima kasih Ustaz untuk mengundang. Betul, kita pun memang sangat berbesar hati lah to be part of Kahwin Podcast juga, and also to be di podcast yang kita first dengar dulu. Dia macam full circle full moment. Circle, Masya Allah. Kita masing-masing membantu yang mana kurang kita lengkapkan, yang mana lengkap kita kurangkan, perbaikan. Perbaikan lagi. InsyaAllah. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Yanto, Farah. Okey, terima kasih semua pendengar. Jangan lupa like, follow ada Kahwin Podcast di Instagram dan juga di TikTok untuk tengok reels yang dibuat oleh mereka, The Outside In, yang manage The Kahwin Podcast. Dan the full episode dengarlah di Spotify. Sekian. Ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.